Halo perlang bun pha na pinang nupi ba phi kali piang pani no ko sa kumno ban download ya u proxy server ta man ta perlang ngakwa ban pani phi ba balai ma bangin chu khnap tai kata ban pani ba phin chu download ban phin chu euro ta perlang pen mentang kani ka video ngan batai phi step by step pet what miss tang khandia ru khnang mo phin do ya ka proxy server mapin la ban download ya proxy server ya swaba ngan pen bataya kata dan please para soba subscribe and share ya kan ki video so ki para jompi ki bakwa proxy server debat sa pet bahaya kan ki video sa save ro ya ka mapin la ban download kumno pet bah kapor ba download ro step by step kum bala mga pila menyo ya kan ki proxy server ngan thok ki pisha pet bah hadu bakut ya kan ki video lada phim yo ya kaling pilai kum tu like hapo itu like hapo itu apply po itu tam pilih sos ma like sos man lang gaming pilih sos sang tu sos man lang gaming tapi like sos sang tu man lang gaming dan pi kala mi hang tu pet kala mi untuk itu views channel mah tapi sos tu pi untuk like tu buat ke live stream like hasan tapi like hasan pentai video bah trong du ibana kamat du like hang tu kadon kaling hang try hang tu pi katu ngala bulan sau katu de kaling klik ya katu kaling pila ban poi so tirabuk de pio ban download ya kani ka proxy server pit hang tu latest OB53 proxy server pi download hang tu download kum tu kalang da pihak ban install yo kutu free fire mak akan kong bapin le yakani pihak ban delete suaya ka free fire jong pi ma chua bapin le yakani pihak ban delete suaya ka free fire jong pi bakan dong kani ban download tapi itu kadang installing mentang ngan pani pi kumnu ban login ban pin long bapi yo yakani step by step ngan pani we kani ngan thang sisa bat pin yo abet hi yakani proxy server pin bahaya kani ka video step by step hang tu pen pelalong dan lani open ma nga la open kum tu direct kapoi wet support free fire direct kapoi support free fire jong pi tada pila de download delete ya ka free fire ba pi la kai ma pin tu update ngal da update dan link tu hakus ma link hakus link ben hakus pi hab snafal la jong ta link hakus kum tu dapat ada snafal ketu kala lang ma la yang lau lewa pintu kamlang la pit kapen i komtai kapen i te number ID ba kamlang ma kamlang tapi haban le you haban screenshot man dalawan tu number haban screenshot yo te number jong ketika account non jong ketika kau haban screenshot yo te number 1 tapi lah screenshot yo te number 1 ang speed bahaya kan video pin la pit bahas step by step pin la itu ngala try kan nusen kami yo pintu ngala screenshot no ngala screenshot itu dan terhadap screenshot itu sebab no ya kan mobile bak no ya game bak no lain no Google ta pin so sang tu unlock FF beta ma unlock FF beta pila ban sos kumta hi lara pim sos kumta pim la hir ban yo unlock FF beta pin sos tu ta hang tu pi ka to kaling klik hang tu kawan hang tu kalau ding ma misal ding ta hang tu klik hang tu ba ka thoi pi continue to notification jong ka yo pitu
phá thoại akan nomor jong pi ma phá thoại tu nomor ba pi screenshot mane pi ban thong tu ma phila ban le apa Google ba pin copy yo tu nomor nak screenshot jong pi kadon kam ban thong tu step by step tu nomor wat kret ra Kalau ni la pi ba one tu ki option add ma back la ba kum ni ba la nga back kum tu tam phila ban up tu da ki second pin tu la lang one hando sau sen ma sen arsen la lang tang tu continue tu back biang continue back biang tu kala lang lai tali continue to back biang continue back biang tu kala lang sau tali up xóa kan tu up xóa rồi tu continue all back biang continue back biang tu kala lang pintu ka please white ka thong tu ping tu kala tho access granted tam pin tam tu takut tu kala lang pilih on ya ka game jong pi pilih on ya ka game jong pi tu direct ni kan long tikana be hin da phila le kon to step pet ba arsin lai sen yang ka video jong ba phin la ban le aka tu direct kan poi pet trial all sign is your join prefer pet tu phila pet tu la one direct ka proxy server tu awana lo khang ni phila ban yo pun cha ki lang pun cha ki para Traction Mafia được đăng lợi cực Diamond Unlimited pet chừng buôn sẽ pet sẽ Diamond chừng buôn ha cái này ruột cho không slur là seperti artala kata dapat ching kain tala mau melodi Ariel lah kau tala pintu ruột sang nhọn tu ki Prank 8 ya kini tu bakwa ya kani ka proxy server bila betul ke video jangan step by step kena bapin yo ya kani ka proxy server ya nangkong ai ku play pi ba nyumdi banyak kanu wi para kasih para do para senam ladang ile kanu haba kalang kajing try kajing persang jongi tengi day ban persang bagi kanu kam tak dapat lah bye bye love you senang support bye bye